Biag di tao. Hello, kumusta itong galmaysa? Welcome kayo manan dito YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Sakbay ti barumanan nga istorya dito drama Biag ti tao, makablawa man pa ni Norma Gatchalian, Nate Agustin, Jeline Vicente, kan Wilfredo Dino. Kaya tita, hinday nga ro dendanggan ti episode 371. Dito'y drama tayo. Biag di tao. Gino, pumanaw kamin iti dayto abalay. Ha? Apay mat? Jakon ka ba ilan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kamin ti landlady. Kat, sa dino nga ro ti pagnaadan nyo iti anak mo. Jak nga rod ang mo, Gino. Nuawan pa panan nyo, mabalin nyo tagna di balay. Nalawa ti balay mi. Ang mga noadda ti maibaga ti inam, Gino. Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay. Sikat ti makaam mo, Gino. I-text nak lang nga rod no kano. Taumay kayo sukunan. Nang, iso ni kurason. No biyak. Agnadan iti anak na dito'y balay. Tapno sandan nga gabang. Agpampanunot ka ti anak ko. Anya ka din dayto nga aramidem. Kastoy lang ang mo kapamuspusan, nanang. Tapno sana marigatan tinubyak. Iti silid ko ti pagturugan da. Di kay madanagan. Nada kwartak. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakam mo kan ka, Jenalyn. Gino, nanang. Anya kayo matan. Ginalin kayla, ginalin kanyak mat. Kat may mayat nga rod ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Kanday ta talaga tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mat. Una yan day tingar aramido manak ko. Awan ron ba nga pagdanagan nyo. Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdalos. Saan ka di, Corazon? Wala na. Di kay madanagan. Takabayatan ti kaadami iti anak ko dito'y balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di ah. Tapno da kadwa tayo dito'y balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito'y balay. Kat single mampay gayam day chay. Basta yayatek ni Corazon nanang. Pag nga asim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si Biag day di tatang mo. Sigurado di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti Biag akayat mo? Uray na idumduma kiti imatang nagiti tattao. Okay lang? Tamok mo naragsak ti Biag ko nanang. Laglagi pa anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutem. Panagrup-ro papay laeng day jay ako rason. Kat madlaw asaan ama pagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ani David tinakirelasyon Pakpakawan mo ta? Di urewawan. Pag nanok kumamot ni David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang anak mo, Corazon. Naibos nga rudan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makamo gumatangan niya. Sigurado ka ka di? Wan. Anak mo tanti pang ibilbilang kiti anak mo. Iso napatagan kanyak ni ikang. Agyaman ak unay kadagiti tulong mo kada kami nga aginan, Gino. Awan rumba nga pagyamanam. Ay, wan gayam. Nangan kayo ka din. Saan pa'y? Ninanang ngay. Aday ti salad na. Agbasbasan samot manen. Sige, mangan tayo nga rudan. At daginahatang ko na imasama sida. Mangan tayo nanang. Umuna kayon amangan sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo amanganan na. Sa anak akomportable no kasangsangok day ta ako rason. Ninanang mo't makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak ngay manugot nga agnaed dagita nga agina dito'y balay. Si kalaeng mo't timang ipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mo't nga roda na nanang. Ay, jak mo no anya timpakpakan dayta babae kan ka.
Nanang, ay ayatan mi titunggal maysa. Ipalagip ko manan babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayanak iti apo ko no kastalaang. Ti kayat ko, lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang nanang. Kasla po ko yun dayjay. Apay, anak mo daychay? Saan mo't anak ni Corazon iti kinabalasang na daychay. Ay na, idandanagan ka anak ko. Ang mga numasakitan kan tulaang. Saan, nanang? Una yan na ya. Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Busy lata. Nagadu pa ka kumikumak nito'y. Sika nga. Okay lang. At ada pumimpintas ka. Bola. Kitwan mo, kailim ka nga runan. Kano agpasentro ka manan? Jack pa'y masigurado no kaano. Awan mo't pagpletek. O di pauitan kay di kwarta, tatlo na pagplitem. Day off ko itong Sabado. No, okay lang kan ka. Agkita ta ko may tisigo na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamutan ti mga awir iti anak dadya ako rasom. Adda ngamin napatag nga si kaswan na itananang. Adda si kaswan na, wanaw adda kasi narak na. Adda si kaswan na, nanang. Ol bodan na kalaang dadya a babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas ta ti ibagbagayo. Ay sus, Di kay ngamin nagpanunot iti negatibo tapno ibagakken ka anak ko. Tunggal awan ka dito ibalay. Adda lalaki a kasarsarita na iti cellphone. Ay, si kalaang ti kaasin no ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kwa na nga oray lukluk kon na ka. Sana maramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang. Ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisinaken ka Gaputaan mo na nga adda pa'y ti pakairanudan na. Uston man, nanang. Pangasiyo. Di yu kumamat padaksan ni Corazon Mala, addaken ka no patyan na kwen no saan. Tinapatag ket imbagak no anya tinakita. Kas inam, jak kayat amasaktan ka iti udi na anak ko. Agyamanak itim pasangom amakan, Anthony. Nag-enjoy ka kadimat lang iti date ta. Una. No, kaya't mo sumurot ka langan kanya. Sa dino. Pwede dagos ko. Tapno ada katwa kiti boarding house ko. Ang mga numaamon ti asawam. Saan ka din ay magakin ka nabayagan na nagsina kami iti asawak. Iso tinangisina kanya. Adamot ng sabali a pamilya na ita. Sigurado ka kadi? Wen, kan awan pagdanagam. Ta siyak mo't lang ti makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga rod, Anthony. Kaano nga rod nga umakar ka? I-text kanto no kaano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan matan iti silid mi. Kan awan dagiti kawas na ijay. Anya, ket ti anak na ngay. Nabati, nanang. Agsangsangit iti silid mi itay. Ngam nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagaken ka anak ko. Simurot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana put no dayta, nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti paraken ka? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali aka video call na. Ngamanyat inaramid mo. Binaliwalam laeng dagita nga ibagaken ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga aywanam. Ay managing bubukod da di a tao. Tilaeng bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya ako rason. Talo atawan mutan, asika tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusam ti biag mo, anak ko. Kasano ko mga urnusok, nanang?
Idi pa'y lang agdat-daton ni David ken ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Di ka man nagbalin nga agraraman. Babae ka, Jenalyn. Uray anyat ar-aramidem. Babae kan tulat ta. Nanang, Nasaya at atao ni David. No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanagak. nanang, Masigurado ka napintas to ti masakbayam ken kuana, anak ko. ala, agkapi ka pa'y, David. Agyaman ak Jenalyn. Italangin timpla na kiti kapek Kasta talaga. Kayat ka ti asawan na itang aklonan na kon? Kayat mo ka di, wano saan? Kayat ko lang una ya. Uray bagbagada alakyan ka. Ay ayatin kalata, tilikodan ti kastakin na taom. Mariknakmat nga roday ta. Kat agyaman ak unay. Tanauray nak, David. Ay ayatin ka ngamin na talaga, Jenalyn. Ne, nakariingsan ni Ikang. Ni, huwag ngagpaiso. Ikang! Umay ka dito, anak ko! Naglamang matan. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga rod. Si kamot tan ti Makdar nga ina ti anak ni Corazon. Kapilitan na. Mano atawanan tinapalabas. Ngam di namat umay bisitaan ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launa anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Agyaman ak unay kadagiti pa magbagayo kanyak, nanang. Anya nga rodan ti plano yokin ni David ita. Agkalaysa kayo ka din. Agurnong kami pa'y nanang. Ti may papankin ni Ikang ngay. Okay lang kadikan ko na. Wen, nanang. Nasayata tao ni David. Napanagnakak day takan kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kayat ko launay ngagbalin ang manugang, tanasingpet ken nagaget ni David. Narabyan ka manen anagawid, Anthony. Anya ka kadni Corazon. Imbagakmat kan ka nga ag-overtime kami ita. Kastamot din na ka na yun. Awan pa yun oras mo kanya. Aguli magkamanto ni nabanugak. Oh, nakaluto ka din. Itay pa yan. Nukas tangaro, dagi dasarkan ta mangantan. Nabisin ako na yan. Agpilis ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton iji kusina. Anya ti plano yo anak ko. Pag-adalan yo kadi pa iti kolehiyo ni Ikang. Wen, nanang. Ikarigatan mi pag-adalan. Pag-adalan mi idadwa. Ni Ikang kanti anak mi kan ni David. Kaasimot ni Ikang no saan mi pag-adalan. Ay, kaasimot day ching ubing. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo lasarungkaran ng tipudno nga inana. At datayo mata pamilya na, nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana kaasi ni Ikang. Patsa kadumtang tumatlaang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na nga impati na kanyak. Kumusta nga ti resulta ti entrance exam mo, Ikang, anak ko? Nakapasaak, nanang. Naka-applyak mo din iti scholarship ko. Barang mapagasatak. Ay na, congratulations nga ron, anak kong. Agyaman nak, nanang. Aywan, ni ating ko, Rachel. Saan ka di pa yan nagawid? Saan pa nga road? Anda ka no practice da di pag-adalan da, anak ko. O sige, tasukunag to di pag-adalan da, nanang. Congratulations, anak ko. Naipasam ti board exam mo, Ikang. Congrats anak ko. Agyaman ako unay, nanang. Tatang, ado unay tinaitulong yu kanyak. Agyaman na kiti pa nang ipatag yu kanyak. Manipod basitak. Ada kayo lata ng subsuporta kanyak.
Bayat ti panagdakkel ko. Di dak binaybayan. Uray sana da kayo ti pudno adadakkel ko. Nariknak no kasano ti panangipatagyo kanyak. Isu nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan ngam di mat agawid di asawa manak ko. Jakmat nga ron maawagan ti imbati na cellphone na nanang. Anya, kasano nga road ang makontak mo nga ay. Ni, adamaw awag nanang. Mabit lang ha. Hello? Asino day toy? Hello, Maray. Ni Lauro na ito. Intaray mi ni Pari David dito hospital. Na kami dito emergency. Kalata si Makit ti tiyan na. Kalingatan. Sige, bye. Nanang, Apay ka no, asino timawag anak ko. mapantay mo di ospital. Itamat lang. Anyat na pasamag ka ni tatang nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan ikang. Anya, diyak ka muno niya taramidag. Dakkel ti mabayadan. Kat awam mo ti dakkel nga urnong mi. Tumulong ak iti magastos nanang. Ay, agyaman ak nga rod no kasta anak ko. Mano ti kasapulan nyo. Ibagayo ti itid ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka anak ko. Okay lang ang kanyak day tananang. Panawin mo tan, tapno bumawi akmat iti ado a sakripisyo yu kanyak. Saldino tinagapwam, korason. Napan ko impa-check up ti anak ta sa dino kumapay. Kunak mo tasakbaya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Nakulang-kulang mo ti badok. Aggurigur nga rod ti anak ta. Diyak maisa parang aramiden day ta. Bambantayak ti anak ta. Dito sumungpat pa ila. Di mo ka di maawatan timbagak. Impa-check up ko ti anak ta. Taggurigur ka nga rod. Di nagsumba-sumbata na kasta. Laglagi pa masakti mang pakpakan kan ka. No kastamot lagayam. Panawan kan. Nalabosan ti kastang aramidam. O diwan. Pumanaw ka no pumanaw ka. Isumit lagayam nga insukat na katim mo ng asawam. Takasta ti ugalim. Awanan ti adu payasaw. Ala, ako kusa maamin na nagamit yo iti anak mo ta pumanaw kayon. Isumat lang awan may tultulong yo kanyak. Padagsin kayo lang kanyak. Kumustan tirik na, David, lakay. Dakkel samot tan ti bayadan tayo niti ospital bakat. Binayadan ni Ikang ti dadduma. Anya? Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo ton pangalaak. Kurang ti urnong tayo lakay. Binaybay anak latta ko man bakat. Di ka kumamatag sao iti kasta Agpaimbag kakit di tapno makaawitan. Sa dino tayo ang Rachel kanikang. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimot Ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran intun madamdama day jay. Anya ti ko na ti doktor. Makaawid ka di ti asawa manak ko. Ma-discharge inton bigat nanang. Ituloy na tagpaimbag di ti balay. Nasaya at nga rod no kasta. Rugyak nga roden ti agdalos. Tapno na dalos ti balay amasangputan na. Sige nga ron nanang, tay turog ko manmat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laeng, agin na nakamot anak ko. Siyak pa'y laeng ti makaammo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag di ti balay ko na ti doktor mo, lakay. Agyaman na kityanos ba mga asikaso kanyak bakat. Rumbang laang nga asikasuan ka, taasawa ka kat nga rod, David. Ang mga nunatay matan nagitimula kay garden. Adda ni manong mga asikaso ka dagi jay. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Nasaya at matngarod no kasta. Sayang dagi jay. Sapay dakkel ti gastos tayo iti similya. Ganda dumapay. Inak to bisitaan no madamdama, lakay. Tao po! Ni, Ni. ada tao. Mabit lang lakaya. Inak kita no asino day jay. Korason, Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? anyat napasamakan ka. Apay akastamot ng tilangam. Kimutong kan ngimisit ka.
Daksang gasat, tanaulpit ti lalaki ang simurutak, Jenalyn. Anya? Sapay na kumata mapakawanak iti inaramid ko iti. Amok ang nadagsan tinagbasulak. Ngampatsyak ang mapakawanak. Nabayagan na napakawan ka, Corazon. No kaya't mamakita ni Ikang, awagak, tao may dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaad ni Ikang dito Agab-abang iti kabang-ibang nga ili. Taasidag ngamin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayam ti anak ko. Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, Corazon. Awagak ni Ikang no madamdama. Nakiasawa kamot gayaman. Wen, anda may isa nga anak mi kan ni David. Kat, kumusta nga'y tinakiasawaam? Awan makunak iti asawak. Gaputan na saya tatao ni David. Kinapudno na. Tinulungan anang paadal iti anak mo. Agyaman na kiti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas nga inaramid ko. Kat impatagyo ti anak ko. Gaputa day tati may parbeng, Corazon. Ti basol mo kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurangak iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko iti. Diyak pinanunot ti masakbayan ni Ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan Ikang anak ko? Nana, Wan siyak daytoy. Kailiw ka una yan anak ko. Sapay la kumata sa anak akagora. kailiw kayo matan. Mano atawan nga inururay ko ti panagsubliyo. Pagbababayak tinaramid ko. Ti panang panaw ko kan kaiti. Ala, lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayat asidiran. Ngamin, kap-kap nakaktiimpay da nanang Jenalyn kan tatang David a pamatag kanyak. Namnabsugak iti pamatag manipod kadakwada. Ba nag-apagyamanak launay. Ta saan da ka abinaybayan anak ko. Kat awan ti amok apapanan mi. Iso ang napanunot mi ti agsubli dito lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa. Naulpit launay ni tatam nga Anthony kanyak. Adu atawan nga inan-anusak ti kinaulpit na kanyak. Ngamdimtangan ti puntuan na umaak. Iso ang pinanawan min. Alang arod nanang. Agnad kayon iti pagababangak nga apartment. Saan pa ngamin analpas ti balay nga ipatpatakder ko. Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Tasaan nak akagura anak ko. Kas may nga ina, di mo ipasa iti sabali ti responsibilidad mo iti anak mo. Panunutam kit di tagbali na masakbayan na, saan katatibukod mo abagitik ikam iti importansya. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Salamat manen kada kayo amin. Niya po Diyos timang bendisyon kan mang trabay iti tunggal maysa.